laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi. والشكر له على امتنانه وتوفيقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحفل الكريم والجمع المبارك، أحييكم بأفضل التحية وأسلم عليكم بأزكى التسليم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. يتي الله سبحانه وتعالى kanko Allah subhanahu wa ta'ala handudo e yettore nden o foddi e mayre. Allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴiɗo e meɗen moƴƴereji ɗi tawata ko ɗuɗuɗi, o nemini en kadi nemaji ɗi tawata ko nemaji mawɗi. Wannan eɗen andi ko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko tagi en, o suɓi en e nder tagore makko nden o waɗi en ɓiɓɓe Adama. kanko Allahu azza wa jalla himo tagi tagoreji ɗuɗuɗi, o waɗi kala ko wonamo kanko subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon ko tagaɗo. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi tagoreji ɗi tawata ko tagoreji heewuɗi, o waɗi ɗi noneji ɗi tawata ko noneji sertuɗi. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi en enen, o waɗi en e nde ɗo tagore makko nde tawata ko tagore nde o mawnini, tagore nde kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o teddini fi muɗum, ɗum woni ɓandinke ɓi Adam. kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala himo andintini en nden ɗon moƴƴere makko ka qur'anare makko teddunde. o wi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah subhanahu wa ta'ala o wi gonɗiɗe menen men teddini ɓeɗo ɓiɓɓe Adam, ɓeɗo min waɗiɓe tagore amen nde men teddini, nde men mawnini, nde men hittini fi muɗum. kanko jomi meɗen o jantani en non yoga eɗen teddule ɗe kanko subhanahu wa ta'ala o waɗani en. o wi wa hamalnahum fil barri wal bahri, min teddini ɓe ha min waɗani ɓe mbaɗɗa teriji ɗi tawata ko ɗi ɓe waɗɗoto e ɗi ɓe rondata e hoore muɗum dolle maɓɓe nen, si tawi hiɓe ka hoore leydi ɗo, wona noon si tawi hawri hiɓe ka maayo kadi. ɓe ndaari ka hoore leydi ɗo, kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o waɗani en mbaɗɗa teriji goɗɗi ɗin ko marɗi wonkiji, goɗɗi ɗin ko alaji ɗi tawata ɗi ala wonki. wona ɗiɗo marɗi wonkiji, kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o waɗani en koyɗo baboy, o waɗani en ɗiɗo pucci, o waɗani en ɗiɗo geloɗi. tawi ɗiɗo en waɗɗotoɗi yahen e nokkeli ɗi faalaɗe yaade e neware makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko. wana noon hiɗen waɗɗina e dow majje kadi hiɗen ronda ɗi kadi dolle meɗen
ɗi hewtinano en ɗum e nokkeli ɗi tawata siko ene woni ko rondotono ɗum ko imma sattana en rondagol ngol tampere molanade ma ronka en newanade wawugo rondagol ɗen ɗon dolle. wona noon kanko subhanahu wa ta'ala ɗiɗo alaji ɗi o waɗani en wana ɗiɗo veloji kañum ma e ɗiɗo motoji kañum ma e ɗeɗo otoje kañum ma e ɗeɗo trenje e ko nandi e sifa ɗiɗo ɗi tawata ko mbaɗɗateriji wondi e jindude ka hoore leydi ɗo ɗum ɗo ko nemaje ko teddule ko moƴƴereji molanaɗi ɗi kanko subhanahu wa ta'ala o waɗani en enen ɓeɗo ɓiɓɓe adam si tawi en daari tagoreji luttuɗi ɗin kandi ɗi ala ɗum ɗo ko wana noon se daari kam maaje kanko subhanahu wa ta'ala o eltani en ton kadi laaɗe molanaɗe ɓe tawata ko rondotoɗe en ɓe rondano en dolle meɗen immorde e leyɗe naɓa e leyɗe ɗe tawata ko woɗɗuɗe tawa kañum laaɗe ɗen no rondani en dolle mawɗe rondantoma an oɗo neɗɗanke piiji ɗi tawata ko piiji tedduɗi piiji molanaɗi ɗi tawata ɗiya baɗɗateriji luttuɗi ɗi wawata rondanade ma ɗum ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa hamalnahum fil barri wal bahr wana noon o eltani en kadi baɗɗateriji ɗi tawata ɗin ɗon ko wiira ɗi ka weeyo ɗi itta neɗɗanke on e nokku ɗi naɓamo e nokku woɗɗuɗo tawa kanko neɗɗanke on yaadu makko ndu yawa ndu newo si tawi ko ɗiya baɗɗateriji luttuɗi woni ko o waɗɗotono ha o hewtoya ɗon o heɓayno tampere molanade e sonja molanaɗo si o wawi yettoyade bal e leyɗe goo tawa o wawata hewtoyde siwana si o rewi e ɗin ɗon laawi kako Allahu azza wa jalla o wi wa razaqnahum min at-tayyibat o wi men arsikiɓe kadi kamɓe ɓeɗo ɓiɓɓe adama ñaameteji ɗi tawata ko ñaameteji laaɓuɗi ndaren dendanigal ñaameteji ko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala woni e funnande immorde e ndiɗo leydi en taway kanko Allahu subhanahu wa ta'ala himo laɓɓini ɗiɗo ñaameteji himo soomiɗi kadi e nder somorku himo waɗani ɗi foronji misal si tawi hawri e ndetti ɗiɗo ñaameteji ɗi tawata ko yaltinayɗi dimɗe muɗum ɗen ka nder leydi wana sen ɗetti tiga kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nendije tigaje ɗen o waɗali ko kanɗe tigi woni ko iri ka leydi sakko kanɗe tigi ɗe wona tunuɗe tawa neɗɗon on si hendike ɗe ñiddanaymo kanko neɗɗanke on maɗɗagol ɗum bal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o surri kañum nendije ɗen o waɗi foronji ɗin ha gasi si o iri ɗum ɗon non ka nder leydi tawa an neɗɗanke on si tawi a hendike ɗum ɗon a fusi foronji ɗin ha gasi nendire nde hendotoɗa nden ko nendire laaɓunde pos ko nendire nde tawata kadi ko newotode ñamugo wana noon si tawi en daari jabereje ɗe o waɗi ɗen ka nder leydi walla puteje ko o waɗi kon ka nder leydi ma bantaraje ko o waɗi kon ka nder leydi ma kappeje ɗe o iri ɗen ka nder leydi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fu himo waɗani ɗum foron tawa an neɗɗanke on ko hendotoɗa ñaama kon tawa ɗum ɗon no nder kañum ne laaɓi no henti ko noon kadi woni si tawi en laƴƴi gite ɗen en daari ɗiɗo puɗi ɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o funnani en tawa dimɗe muɗum ɗen kaka kene woni kaka yaasi woni sen daari wana maaro kanko Allahu azza wa jalla o waɗi gabbe ɗen kadi e nder foron sen daari wana foññe o warri noon sen daari wana ngawri o warri noon sen daari wana kaaba kanko Allahu subhanahu wa ta'ala kaabaje ɗen kadi o suuɗide kanko tabaraka wa ta'ala waɗi foronji heewɗi e hoore muɗum tawi ɗum ɗo fof ko fiyen hendo ko laaɓi nafitoren enen nde ɗo tagore makko kanko Allahu azza wa jalla ha wawen mo jarnude e dow ɗiɗo nemaji makko o noon waɗi si tawi en daari ɗeɗo leɗɗe ɗe tawata ko dariɗe towuɗe ɗen sifa ɗeɗo mangoje kañum may ɗeɗo lemunneñe kañum may ɗiɗo pomji e ko nandi e sifa ɗum ɗo fuu Allahu tabaraka wa ta'ala waɗani en ɗum ɗo o waɗi koko laaɓi o waɗi kanko Allahu azza wa jalla himo waɗi foron e hoore muɗum o arsiki en ñaameteji ɗi tawata ko laaɓuɗi ñaameteji ɗi tawata ko ñaameteji hentiɗi amma si tawi en daari ɗiɗo mummunteji wonɗi takko meɗen se daari gertogal ka yaata ɗon soɓa ñaama ko ñaamata ko walla en daari dammol ka yaata ɗon ñaama ko ñaamata ko ma en daari nagge ka yaata ɗon ñaama ko ñaamata kon walla en daari ñaariru ma bareeru ka yaata ɗon ñaama ko ñaamata kon en taway kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko o wi'i ko wonɓe himo arsiki en ko laaɓi
ko pellet ko non alhaali muɗum woni kanko subhanahu wa ta'ala o wi wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila o wi men ɓurniɓe kamɓe ɓeeɗo ɓiɓɓe adama e dow ko ɗuuɗi e koko men tagi e ɗiɗo tagoreji allahu subhanahu wa ta'ala o tagi en enen ɓeeɗo ɓiɓɓe adama o ɓurni en enen ɓeeɗo ɓiɓɓe adama e dow ko ɗuuɗi e ɗiɗo tagoreji ɗi kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tagi bal karmokoɓe ɓen e maɓɓe gon woodi e maɓɓe makuɓe wonde oɗo ɓiɗɗo adama si tawi hawri o gomɗini allahu subhanahu wa ta'ala o woni e hoore ngol ɗo laawol ngol allahu tabaraka wa ta'ala tagiri mo fiyo won e hoore muɗum woni kaɗo diina kanko neɗɗo on o wonay neɗɗanke mo tawata ko o jiyaɗo tedduɗo e dow tagoreji ɗi tawata ko tagoreji luttuɗi ɗin fuu ɗon ɗo holli wonde kanko allahu subhanahu wa ta'ala himo nemini e dow meɗen nemaji mawɗi ara en jarnimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji ɗi dendanigal majji tawi ko woni hoore majji kanɗi ɗino nemaji ko oɗo nema jokkinede faamine andine kaɗo diina islam waɗi neɗɗanke on si tawi hawri allahu tabaraka wa ta'ala tagimo kanko allahu azza wa jalla o faaminali neɗɗanke on kaɗo diina kanko subhanahu wa ta'ala o arsikali neɗɗanke on jogi tagol ngol ɗo laawol makko ngol o tagiri tagore makko nde yoɓe rewmo e hoore muɗum oɗo neɗɗanke jomi meɗen teddinimo ka gurnan aduna ɗo o salike teddungal ngal kanko allahu tabaraka wa ta'ala o fodi wonde ɓennon ko yimɓe ɓe tawata o ruttuyeɓe ɓe jaasa ɓuri ko o tagi kon fuu kanko allahu subhanahu wa ta'ala allahu azza wa jalla o wi wonde laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin o wi thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilu salihat kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi men tagi oɗo ɓiɗɗo adam men tagimo men waɗimo kadi mbaadi ndi tawata ko mbaadi ɓurndi labeede e ko men tagi kon e nder tagoreji amen ɗin kanko jomi meɗen o wi yeeso ɗum non si tawi kanko neɗɗanke on o wonali gomɗinɗo o wonali golluɗo ɗiɗo golleji moƴƴi o wonali neɗɗo mo tawata ko jebbiliɗo wonɗo e hoore ngol ɗo laawol o wi thumma radadnahu asfala safilin yeeso ɗum men ruttoyemo kanko neɗɗanke on min artiroyemo kanko neɗɗanke on min jaasinamo o wona neɗɗo mo tawata ko ɓurɗo jaasude e koko allahu tabaraka wa ta'ala tagi jaasini fuu waɗi oɗo ɓiɗɗo adama si tawi o salike kaɗo diina o maayi kanko neɗɗanke on o aroyi yawmal qiyama kanko neɗɗanke on o yeloyto yo allahu subhanahu wa ta'ala waɗumo ka kanko allahu azza wa jalla o waɗi ɗon ɗiɗo mummunteji bimana ka allahu azza wa jalla waɗi ɗon ɗiɗo koseji ka allahu subhanahu wa ta'ala waɗi ɗon ɗiɗo bareji ka kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ɗon ɗiɗo babbi e dendanigal mummunteji luttuɗi ɗin kanko neɗɗo on o yelotoyo allahu azza wa jalla waɗumo e on ɗon martaba tawa hay on martaba ɗon o heɓoyta yawmal qiyama waɗi ɗiɗo mummunteji jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o immintino yeyɗi yawmal qiyama wona nela noon alayhi salatu wassalamu ɓe makiri noon kanko allahu subhanahu wa ta'ala kamɓe mummunteji ɗin tooñe ko tawata ko rewi hakkundaji majji kanko allahu azza wa jalla o yoɓindira ɗum ɗon hakkundaji majji masalan si tawi mummunte on no marno galaɗi kum booti mummunte on ngo kun tawata alano galaɗi e hoore tooñe kanko allahu azza wa jalla o immintino e koyɗo mummunte on kun alano galaɗi ɗin o wattana kun galaɗi kanko mummunte on kun kun yotto e kunɗa ko kun bootuno kun kon yeeso ɗum kanko allahu azza wa jalla o wiyana mummunteji ɗin ɗi dendanigal majji kunu turaban ay la jannatan wala naran o yamira ɗiɗo mummunteji ɗi wonta mbulla ɗi dendanigal majji ɗi wonta mbulla o waɗi innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kanko allahu azza wa jalla yamirore makko nden e huunde fiyake makko on kanko allahu e huunde si tawi o faalama yo nde laato o wi'ayde tun kayre huunde nden laato kisa idan o yamira ɗiɗo mummunteji ɗi fuu majji ɗi wonta mbulla on saati oɗo neɗɗo mo tawata ko keefeero mo andanɗa hoore maɗa o hollama ɗiɗo giiteli allahu subhanahu wa ta'ala o hollama ɗeɗo lette wonɗe ɗon o ɓanginanama kadi ko ɗon woni ko o naadete o luttine ton abadan o yaltata kanko neɗɗanke on lette ɗen kadi hayfinantake mo kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wa yaqulu lkafiru ya laytani kuntu turaba o wi oɗo neɗɗo keefeero neññanden si o yi'i ɗiɗo mummunteji ɗi waɗama mbulla
ɗi nadatake aljanna ɗi nadatake yiite o naari o tawi ko yiite jahannama woni ko o fokkintina ko ton kadi woni ko o luttinte o daro o wiya kanko neɗɗon haananino lam min kadi mi waha waɗiɗo mummunteji mi heɓa on martaba ko ɗi heɓi ɗo mi wonta mbullaari tawa lette mematalan fii kala mi heɓoyta nema kono tawa lette mematalan kono allahu subhanahu wa taala jasinaymo kanko neɗɗanke on tawa hay o yela mo o yeli ɗo heɓugol ɗiɗo martabaji ɗiɗo mummunteji jomiraɗo on tabaraka wa taala okkatamo on ɗon martaba ko ɗum o wi thumma radadnahu asfala safilin o wi yeeso ɗum min yiltamo kanko neɗɗanke on min tippinamo min jasinamo o wona kanko neɗɗanke on tagore nde tawata ko ɓurde jasude e dendanigal ko jasi kon fof ko allahu azza wa jalla jasini ko fuu ɗum waɗi no waɗɗi goto kala e meɗen jarnugol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala e dow oɗo nema ɓurɗo mawnude woni oɗo nema islam nema faminede kaɗo diina nema hollede laawol nelaɗon alayhi salatu wassalamu famineɗum ara en jarnimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala en seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal mo tawata no foddi e dewal ngal siwana kanko subhanahu wa ta'ala goto kafidiɗɗo hay e goto alanamo wana malaikajo o kafidi e muɗum kanko subhanahu wa ta'ala wana nelaɗo woni ko o kafidi e muɗum wana annabajo woni ko o kafidi e muɗum wana waliyajo hay e goto woni ko o kafidi e muɗum wana hay e goto wana hay e hunde e tagore makko nen kanko subhanahu wa ta'ala wana o woniri noon ko o goto kanko allahu azza wa jalla ka dhati makko ko noon o woniri goto kanko subhanahu wa ta'ala ka jiyal makko ko noon o woniri goto kanko allahu tabaraka wa ta'ala ka dewe makko ko noon o woniri goto ka inde makko kañumma e ka sifaji makko o ɗum kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o sifi hoore makko fewno ɓeɗo yimɓe heferaɓe arnoɓe landi nelaɗon alayhi salatu wassalam yo nelaɗo alayhi salatu wassalam sifaniɓe joomi maɓɓe mo ɓe woni rewde on joomi maɓɓe mo ɓe woni noddude o yimɓe ɓen faade e rewgol on kamɓe ɓeɗo heferaɓe Quraysh ɓe ari ɓe tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wi ko ayyo Muhammad alayhi salatu wassalam ɓe wi ko pellata andi menen ɗiɗo reweteɗi ɗi min woni e rewde ko honno ɗi wayi ɓe holli reweteɗi maɓɓe ɗin goɗɗi ko settaɗi immorde e kaaƴe goɗɗi ko settaɗi feppita immorde e leɗɗe goɗɗi ko mahaɗi ɓe wi wonde ko ɗiɗo woni reweteɗi ɗi ɓe woni e rewde ɗin kamɓe joni nelaɗon alayhi salatu wassalamu kamɓe hiɓe noddude faade e reweteɗo mo tawata kamɓe ɓe yi'aali ko honno non on ɗon woniri yo nelaɗo on sifaniɓe on ɗon ko honno woniri a huwa min aldahabi aw min alfidda e on ɗon ko immorde e kañe ka ko immorde e haalis allahu subhanahu wa ta'ala o acci daali nelaɗon alayhi salatu wassalamu kamɓe tuyoɓe jaabo bal kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tippini ngol ɗo cortewol woni suratul ikhlas cortewal ngol kanko allahu tabaraka wa ta'ala o sifi hoore makko o laɓɓini hoore makko immorde e kala ko innete ayibe e immorde e kala ko innete tuundi kanko allahu o wi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad jaabo ɓeɗo yimɓe heferaɓe landiɓe ma fi oɗo joomi maɗa oɗo joomi ma mo wonɗa e rewde mo wonɗa noddude tagore nde yoɓe rew ma kamɓeɗo wonde huwa on ɗon allahu ko kanko allahu ahadun ko o goto pet ay bi maana ko o goto ahadun fi dhatihi ahadun fi rububiyatihi ahadun fi uluhiyatihi ahadun fi asma'ihi wa sifati on ɗon ko o goto bajjo ka dhati makko kanko ko o goto bajjo ka jiyal makko kanko subhanahu wa ta'ala ko o goto bajjo ka dewe makko o kafidatake hay e goto e hay e hunde ko o goto bajjo kadi ka inɗe makko e ka sifaji makko kanko subhanahu wa ta'ala allahu samad on non allahu ko kanko woni faandorteɗo ɗaɓɓire kala hunde waɗi noon ko kanko woni okkowo kala hunde si tawi kanko o okki haray a okkama si tawi kanko o ɗawi haray a ɗawama si kanko allahu azza wa jalla o okkima goto wawata sakkade dokkal makko ngal si tawi le o ɗawima kadi hay e goto wawatama okkude goɗɗum ngol wona kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wiiri en non o ɓanginirani en non ka qur'anare makko teddune kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik
فلا مرسل له من بعده الله وي wonde kala ko o udditani kala ko o accitani ɓeɗo jiyaɓe makko immorde e yurmede immorde e arsike hay goto wawata heedude hakkunde maɓɓe e ɗum mana muɗum hay goto wawata sakkade dokkal makko ngal hay goto wawata dumbude arsike goɗɗo so goɗɗo wi'ima wonde goɗɗo no wawi dumbude arsike goɗɗo no wawi jogitade arsike goɗɗo no wawi sakkade arsike goɗɗo ko wona allahu subhanahu wa ta'ala wi'umo konko o wowli ɗon no luutodiri e qur'anare allah subhanahu wa ta'ala nden no luutodiri e makuji nelaɗo o sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum wolli no luutodiri e kaɗo diine islam waɗi jomi me wi ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin o wi kala ko udditani yimɓe ɓen immorde e yurmede immorde e moƴƴere o wi fala mumsika laha goɗɗo ko o mari doole wo ko o mari doole ko laamu makko ngu yaaji wo ko ngu yaaji kanko neɗɗanke on ko o joƴi wo ko o joƴi ko gandal makko ngal ko ngal yaaji wo ko ngal yaaji jomi me wi hay goto wawata jogitade ɗum o wi wama yumsik kala ko o jogitani goɗɗo kadi immorde arsike o hewtinali e on ɗon o ɗawimo goɗɗo ko wi ko kanko woni kanko wo o wawata hewtinde on ɗon on arsike ɗo mana muɗum si allahu azza wa jalla tagima o faaɗini arsike maɗa on hay e goto wawatama yanñande arsike si goɗɗo wi'ima himo wawuma jonnude ko tawata koko haɓɓitete fiya wawu heɓude arsike yaajuɗo mamo wawuma jonnude ko tawata koko yarete fiyo arsike maɗa on yaaju mamo wawuma jonnude ko tawata koko lootete fiyo arsike maɗa on yaaju ma himo jonnuma ko tawata koko irete fiyo arsike maɗa on yaaju wi'umo wonde o wawata ɗum ɗon arsike tagore nden koye jungo allah subhanahu wa ta'ala woni allahu azza wa jalla o wi wonde kala ko o jogiti immorde e arsike goɗɗo kanko tabaraka wa ta'ala bi ma'ana si o kaali neɗɗanke on goɗɗo kanko allahu o jogitike hay goto wawata yettinde ɗum ɗon e on non neɗɗanke hay goto ko ɗum waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe janni en yen irritano ɗum ɗon allahu subhanahu wa ta'ala ko fanɗi wo e nder ñallal ngal laaɓiji joyi wannoon si en juuli ɗiɗo waktuji meɗen ɗi tawata ko waktuji faribba gilay oɗo subaha ha e ɗeɗo geeƴe si en salmini no jiya e ko tawata hiɗen irritanomo kanko allahu tabaraka wa ta'ala wi'ugol meɗen allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd allahumma ko ayyo joomi amen ko ayyo allahu ko pellet la mani'a lima a'tayt ala hay e goto ala hay e hunde ko wawata haɗude ko okkuɗa ko si a okki hewtay okkaɗo on goɗɗo wawata sakkade ko wana non wala mu'tiya lima mana'ta hay e goto kadi wawata okkude ko ɗawɗa ko si a dawi goɗɗo haray o ɗawama goɗɗo go wawata mo yanñande arsike o wala yanfa'u dhal jadd minkel jadd idan ɗum ɗo ko qirritanɗe ɗe tawata koɗe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe janni e yen qirrito allah subhanahu wa ta'ala o wi allahu samad on allahu ɗon ko kanko fandorte kala hunde si tawi hiɗa faala jiidi ko kanko ɗaɓɓirte ɗum si tawi hiɗa faala teddungal ko kanko ɗaɓɓirte ɗum si tawi hiɗa faala heɓude arsike yaajuɗo ko kanko ɗaɓɓirte ɗum si tawi hiɗa faala hijabu ko kanko ɗaɓɓirte ɗum si tawi hawri hiɗa faala wonde neɗɗanke mo tawata ko neɗɗanke bi ma'ana nawnuɗo faalaɗo heɓude lekki ko kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓirte ɗum ɗo dendanigal mum allahu samad manamu ɗeɗo kaaƴe ɗe wonɗon e ɗaɓɓirde e ɗeɗo leɗɗe ɗe settuɗon hiɗon ɗaɓɓira kañumma e ɗiɗo guri ɗi wonɗon e ɗaɓɓirde e ɗiɗo talki ɗi jogiɗon ɗi wonɗon e ɗaɓɓirde e ɗeɗo nasele ɗe hoolorɗon ɗe wonɗon e ɗaɓɓirde e koye jawoy moɗon kañumma e ɗeɗo hurundaje moɗon ha hewti ɗiɗo ɓoggi ɗi wonɗon e haɓɓitade ɗi wonɗon e ɗaɓɓirde ɗi wonɗon e fandorne wana ɗi ɗaɓɓirte wana ɗi fandorte allahu samad allahu on ko kanko woni fandorteɗo ɗaɓɓirteɗo kala hunde allahu wi lam yalit humpituɓe wonde kanko allahu o jibinali dey ɓa kamɓe heferaɓe quraysh ɓen ɓe wi'i wonde almalaikatu banatullah ɓe inni malaika ɓen ko ɓiɓɓe allahu rewɓe ɓe wi kanko allahu o jombi jinnaru deyru wonde ndun ɗon jinnaru ndu jibinanimo ɓeɗo malaikaɓe ɓe woni ɓiɓɓe makko rewɓe allahu azza wa jalla o wi wala onno wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaba allahu wi ɓe waɗi hakkunde makko kanko subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo jinnaji dambe ɓe ma'ana kamɓe ɓeɗo yimɓe heferaɓe ɓe wi kanko allahu himo eyridi e ɗiɗo jinnaji
ɓe wi ɓeɗo malaikaɓe ko ɓiɓɓe makko ɓe tawata ko ɓiɓɓe makko rewɓe. Allahu wi lam yalid, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jibinali de. jomi me wi mattakhadha Allahu min walad, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jogitaki ɓiɗɗo de, kanko subhanahu wa ta'ala o andiraka ɗum. on waɗi si o fenni ɗon ɓeɗo heferaɓe Quraysh, o fenni ɗon ɓeɗo heferaɓe nasara, o fenni ɓeɗo heferaɓe yahudu. waɗi nasara inni annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah, yahudu kamɓe kadi ɓe inni Uzairu ko ɓiɗɗo Allah. Allahu wi lam yalid, kanko o jibinaki. walam yulad, o jibinaka kadi, o ala ɓiɗɗo ala mawɓe. ɗum holli wonde ko ahad, ko o goto, o ala musidal, kanko subhanahu wa ta'ala o ala dambe, o ala nene, o ala baba, o ala gorol, o ala deyol. lam yalid walam yulad. o wi walam yakul lahu kufuwan ahad, ala kadi hay e hunde ko tawata ko eɓɓinirte e makko kanko subhanahu wa ta'ala. laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. ala ko way wa makko, ala ko fotata wa makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. kanko no waynon ko kanko tu waynon, ala hay e hunde, ala hay e goto wawɗo wona kanko Allah tabaraka wa ta'ala no o wayno. enen jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko o goto. ɗum ɗo no waɗɗi en gomɗingol, ɗum ɗo no waɗɗi en gollitirgol, ɗum ɗo no waɗɗi en tabitugol e hoore ɗum ɗo ha tawoyen mo kanko subhanahu wa ta'ala. ɗum waɗi si tawi se wi'i wonde en seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko, ɗum ɗo ko konngol ngol tawata ko konngol yaajugol mana, ko konngol ngol tawata ko konngol ngol andanɗa hoore maɗa firo muɗum ngon, ko firo mawnugo, ko firo yaajugo. wana wonay ɗum ka ɗengal tun hara ɓernde nden andali ko honɗum neɗɗo o woni e wowlude, ko be ɓernde nden fiɓa ɗum ɗon nde anda de goɗɗina. tere ɗen kadi tabita e gollitirgol ɗum ɗon, tere ɗen de tabita e gollitirgol ɗum. en seedike wonde nelaɗo on Muhammad alayhi salatu wassalam, oɓe jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala, oɓe nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. haray si ɗum feƴƴi ɓawo en salmodirde ngoɗo salminago islam, ara yewtere meɗen nden inchallahu azza wa jal e oɗo waktu mo tawata ko barkinaɗo bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. en jamtoto ton piiji tati ɗi tawata ko ɗin ɗon woni ko wi'ete asasu sa'adati l-abdi, bi mana daƴƴere en daɗɗuɗi malede oɗo jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala. ani kala neɗɗo mo tawata ko faalaɗo malede fi duniya o male fil akhirati, kanko neɗɗanke on o wona jiyaɗo Allahu azza wa jalla gomɗinɗo, jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala fewuɗo, jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴo, jiyaɗo Allahu azza wa jalla giɗo makko kanko Allah, waliyajo makko kanko subhanahu wa ta'ala. on tigi wuura e hoore ɗum ɗon, o tawayamo kanko Allahu yawmal qiyamati kadi taako e hoore ɗum o immitoto. Allahu azza wa jalla dandamo dendanigal lette muɗum ɗen, o naadamo kanko neɗɗanke on aljanna. ko ɗiɗo piiji tati woni daɗɗuɗi, ko ɗiɗo piiji tati woni bindere, ko ɗiɗo piiji tati woni sibasu man dendanigal ɗum ɗon neɗɗanke on si tawi himo faala. kañum ɗiɗo piiji tati ko ɗum woni al-ilmu, ɗum woni al-ilmu shar'i wal amalu salihu wa hifdhu al-amali salihi ila liqa'i Allahi azza wa jalla. manamo ɗum hunde aranere nden ko ɗum woni andugol kaɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala, ɗum woni jangugol faama anda ko honɗum woni ko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala tagiri en fi muɗum, anda ko honɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon, anda ko honɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi kon, anda ko honɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala o haɗi kon, anda ko honɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala o añi kon. ɗum woni hunde aranere nden, ɗum woni al-ilmu. hunde ɗimmere nden ko al-amalu salih, bi mana jogitagol ɗeɗo golle moƴƴe. ɓaawo kanko neɗɗo o andude ko honɗum woni ko moƴƴi kon, o sendidirde ko moƴƴi kon e ko boni kon, o sendidirde peewal ngal kañumma e laawol oñaare nden, o sendidirde kanko neɗɗanke on ko joomiraɗo on tabaraka wa ta'ala yiɗi kon o yarli, e konko kanko joomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o añi o haɗi e muɗum. kanko neɗɗo on o jogito gol laawol peewal ɗon, o woɗɗito ngol laawol walla ɗiɗo laawi ɗi tawata ko laawi oñaare nden. ɗum woni o wona gollowo golleji moƴƴi ɗin, o woɗɗito ɗiɗo golleji ɗi tawata ko golleji bonɗi ɗi. hunde tammere nden si tawi kanko neɗɗanke on o woni e gollugol ɗiɗo golleji moƴƴi,
o waɗitike ɗiɗo golleji bonɗi o anda wonde ɗum ɗon tuyonata ko waɗi non kanko neɗɗon imo wawi wonde o golla golleji moƴƴi ha moƴƴa o woɗɗito golleji bonɗi ɗin no haniri non kono kanko neɗɗanke on si tawi jomiraɗo on tabaraka wa taala famaki mo iblisu alayhi la'na artiranoyamo e lawol goo kanko neɗɗon o faggito kanko neɗɗanke on golleji goo ɗi wona sabu ha yirbina dendanigal ko o golluno golleji moƴƴito o aroya o tawa Allah subhanahu wa ta'ala o sikka himo marana ton goɗɗum ko moƴƴi o yaha o tawa ko lidduɗum ɗo woni kanko neɗɗanke on ko o marana waɗi neɗɗo on si tawi o malete ko be ɗiɗo piiji tati o daɗɗa ɗiɗo kanko neɗɗon o jogito ɗiɗo tawa koye hoore ɗiɗo o woni yaade ɗum non hunde aranere nden ɗum woni al ilmu shar'i mana muɗum ko jogitagol gandal kaɗo dina Allahu tabaraka wa ta'ala anda oɗo sharia makko kanko subhanahu wa ta'ala enen ɗo fof hiɗen andi gandal pellital hay goto e meɗen sikkitaki wonde Allahu subhanahu wa ta'ala ko o tagiri en o addiri en e hoore ndiɗo leydi o waɗani en ko waɗani en ɗo fof kanko Allahu subhanahu wa ta'ala mana muɗum o tagi en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en ɗeɗo tere ɗe wonduɗen e muɗum fof kanko jomiraɗo on waɗani en gite ɗe yiiren o waɗani en noppi ɗi naniren o waɗani en kundule ɗe wowliren kundule ɗe ñaamiren o waɗani en juuɗe ɗe memiren juuɗe ɗe ɗettiren ɗe nangiren o waɗani en koyɗe ɗe tawata ko ɗe yaaren koyɗe ɗe jindiren o waɗani en haqqille ɗe tawata ko ɗe miisirte haqqille ɗe tawata ko ɗe mandakirten piiji ɗin ɗi dendanigal majji peesen piiji ɗin anden ɗum ɗo si tawi koko moƴƴin ɗum ɗa si tawi koko boni waawen sendidirde hakkunde ɗum ɗo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗirani en ɗum ɗo fuu ko fii hunde wotere pet ɗum woni fii rewmo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wona fii piiji ɗiɗi wona fii piiji tati ko o waɗiri ɗum ɗo ko fii rewmo kanko Allahu wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o wi o tagirali yimɓe ɓen kañumma e jinnaji ɗin ɓe dendanigal maɓɓe siwana fiyo ɓe rewmo ɓe wotinɗinamo kanko subhanahu wa ta'ala Allahu azza wa jal o holli en wonde ko o tagiri en ko fiye rewmo kanko subhanahu wa ta'ala jon non dewe meɗen ɗen ko rewirtenmo kon kanko Allahu o shar'inani en ko ɗum o nerili nelaɓe ɓen ko ɗum o tippinani ɗeɗo defte fiyen andu ko wiyete dewal kon ko honɗum fiyen andu kañum dewal ngal ko honno woni no ngal gerdirte ene ndeɗo mofte kanko Allahu azza wa jal o neli nelaɗo on Muhammad alayhi salatu wassalamu e meɗen ɗeɗo ɓe tawata ko kamɓe ɓuri teddude kamɓe ɓuri mawnude kamɓe ɓura yiɗede ka Allah subhanahu wa ta'ala e dow dendanigal nelaɓe luttuɓe ɓe kanko jomiraɗo on o suɓi ɓeɗo o neli ɓe ha e meɗen ko wana noon o suɓi deftere nde kadi nde tawata nden ko kayre ɓuri teddude kayre ɓuri mawnude kayre ɓuri laaɓude kayre ɓuri hentade edi defte luttuɗe ɗen fof o tippini ha e meɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala o shar'inani en kaɗo diina ka tawata ko sharia ɓurɗo newade shariaji ɗi o shar'ini ɗin fof sharia mo tawata ko ɓurɗo laaɓude e shariaji ɗi kanko Allah azza wa jalla o shar'ini ɗin fof diina ka tawata ko diina ɓurka fanɗude golle ɓurka mawnude baraji edi diinaji luttuɗi ɗin ɗi dendanigal majje ɗum woni kaɗo diina islam kanko Allahu azza wa jalla o ɓanginani en wonde dewal ngal o tagiri en ngal fi muɗum ko yamiri en yen rewirmo kanko Allahu ko kaɗo diina islam si tawi en rewirimo diina go ko wona kaɗo diina islam ɗum woni diina ka o neliri nelaɗo alayhi salatu wassalamu kan diina ka o tippinir kan nde ɗo qur'anare teddunde si en rewirimo diina go ko wona kaɗo diina kanko jomiraɗon o holli en wonde en andu kanɗon diina haray ko diina ka tabintinaka ka makko ka kontaka diina ka makko ko wona noon dewe meɗen ɗen kadi ɗe jaɓoytake yawmal qiyamati kadi si tawi en tawoyimo kanko subhanahu wa ta'ala o holli wonde o tawna en e ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko yimɓe hayruɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala damdu o ɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi inna ad-dina 'inda Allahi al-islam o wi ande diina kanka Allahu subhanahu wa ta'ala ko kaɗo diina islam si tawi no wowlede fi diina Allahu kan ko wota pet wanaɗi ɗiɗi wanaɗi tati ko diina wota kanko jomiraɗo o wi ko ɗum woni kaɗo diina islam kanko jomi men o wi wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin o wi kala manin non on neɗɗo
mo tawata o ɗaɓɓi diina go ko rewira allahu subhanahu wa ta'ala ko wona kaɗo diina islam hara yo andu kanko neɗɗon allahu subhanahu wa ta'ala jaɓantamo dewe makko ɗen yawmal qiyamati ko jeweteɗo e ɓe yimɓe hayruɓe oɗo waɗi no jeeya e majjere e ɗaytere e tana molanaɗo nde neɗɗanke dari o wi'i wonde laawol alyahud e laawol annasara e laawol ɓeɗo julɓe o wiya ɗum ɗo fof ko laawi hewtinayɗi ka allahu subhanahu wa ta'ala ɗi fof ko diinaji tabintinaɗi haray ko laawi ɗin serti kono faamunde nden ko wootere ɗum ɗo ko ɗaytere molanane ko angal faamugol kaɗo diina allahu subhanahu wa ta'ala ina ɗum joomi men o wi inna dina inda allahi l islam o wi diina kanka makko ko kaɗo diina islam kanko joomi men o wi waman yabtagi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin kanko allahu azza wa jalla o wi kala manin on neɗɗo mo ɗaɓɓi diina go ko wona kaɗo diina islam ɗewe makko ɗen koɗe mawni wo koɗe mawni golleji makko ɗin koɗi teddi wo koɗi teddi koɗi laba wo koɗi laba yeeso yimɓe ɓen allahu subhanahu wa ta'ala o wi on ɗon kanko allahu o jaɓanta on ɗum dewe makko ɗen o wi wa huwa on ɗon kadi fil akhirati kalakhara to min al khasirin ko o jeeyeteɗo e ɓe yimɓe ɗaweteɓe aljanna ɓe naade e ɗeɗo lette ɗiɗo giiteli makko tawa ko ton kadi woni ko ɓe luttata ɗo sinelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makani en ko laaɓi pos e hadisa ɓe hurairata radiyallahu anhu mo tawata ko hadisi selluɗo wonɗo ka sahihu muslim kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde la yasma'u bi ahadun min hadihi l ummati yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabi nnar kamɓe nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ko pellet nanata fi an hay e gooto balɓe woɗito ɓe maaki walladi nafsi biyadi ɓe maaki mi wondiri on allahu subhanahu wa ta'ala mo wonki anki woni e jungo mum nanata fi an hay e gooto e ɗeɗo mofte foti ko alyahudankejo ma ko annasarankejo o sali gomɗinde nelal angal komi nelira kon o sali iwtirde ɓawan o jokka lawol angol siwana kanko neɗɗanke on o jeyoyte e ɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe giiteli ɗin luttinteɓe ka nder giiteli idan ɗum holli en wonde ko ɗaytere molanane ko angal gandal molanangal woni ko fawata neɗɗanke ha o ndaara o hoɗitora golleji ɗi o woni yiwde golleji adnayankoji ko alyahudu woni e daranane walla golleji adnayankoji ko annasara woni e daranane o manta ɗum ɗo o cooba ɗum ɗo o sikka ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde naɓayde ɓe ka aljannaji sabanede ma tawde ɓe majjama lawol aranol ngol ɗum woni ɓe majjama ko ɓe rewirtamo kon kanko subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo hawki ɓe majjini ɓe few waɗi ñande go umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu e lontal maɓɓe ɓe seenino kamɓe umar ɓe hari ɓe feƴƴini ɓe tawi neɗɗanke mo tawata ko hoorejo alyahud himo rewa allahu subhanahu wa ta'ala himo wullanu ndu tawata ko tiiɗundu imo rewa allahu dewe ɗe tawata ko dewe ɗuuɗuɗe dewe tiiɗuɗe kamɓe umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ma ɓe yii ɗum ɗon on sati ɓe wullanu ndu tawata ko tiiɗundu wonni ɓe maɓɓe ɓe landiɓe ko honɗum woni ko ɓe woni e wullude ɓe maaki ko alhaali oɗo neɗɗo mo ɓe hayni no gollude ɗo golleji sattuɗi golleji ɗuuɗuɗi tawa si o maayi kadi ko yiite nge tawata ko yiite tiiɗunge yiite sattunge e lette mawnude woni ko marana amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya kamɓe umar ɓe maaki joomi me wi wonde ɓeɗo ɓe gollay golleji ɗi tawata ko sattuɗi tawa na e hoore laawol diina makko kamɓe golli ɓe naadoyi kadi e yiite nge tawata ko sattunge wulgol hattunge e wulde ɓe yarme kadi njaram ɗan tawata ko njaram ɓurɗan e wulde sabanede ma honɗum woopugol maɓɓe laawol ngol allahu wi ngol yoɓe rewmo e hoore mum naade sabanede ma angal rewgol maɓɓe allah kamɓe kadi ko ɓe woni e wadde kon ɓe wi'ude ko allahu ɓe woni e waɗande kono manama laawol ngol ɓe tinninangol ɓe selingol ɗon ko ɗum addi alhaali maɓɓe on ha alhaali maɓɓe on woniri non ɗum waɗi si tawi kaɗo diina ko be neɗɗanke on o anda kaɗo kanko neɗɗanke on si o wawa andude no o rewirta allah subhanahu wa ta'ala kaɗo diina islam yonatama wi'ugol mi jibinama mi tawi mawɓe am ɓen ko ɓe julɓen
mi jibinama mi tawi bolonda an on ko ɓe julɓe joɗoɗa wiya a jangata few no yiiɗa hiɓe warrude noon ko non warrata tawa a anda ko fi honɗum ɓe woni e waɗande a anda ko ɓe woni e wadde kon ko honto dalil muɗum woni a anda ko ɓe woni e wadde kon si tawi ko non hana warrede a anda si tawi ko ɓe woni e wadde kon wona non hana warrede ɗum ɗo gasata ko be an neɗɗanke on janga andinoɗa dina gan si wawa rewirde mo kanko subhanahu wa ta'ala no hani rewirde no ko waɗi kaɗo dina ka jaɓata joɗagol tun wona e ñembugol yimɓe ɓen tawa a tefata anda ko honɗum hanuɗa wadde ko honɗum hanuɗa accude ko fi honɗum waɗanta ko watta kon ko honno warrete dina islam kan jaɓata ɗum few islamu kañum no sali ɗum ɗo islamu kañum no raɗi ɗum ɗo jaɓata ko ɓe neɗɗo on janga ɗo waɗi sikarmo koɓen ɓe maki nahnu ummatu iqra ɓe maki enen ko en mofte ɗe tawata ko mofte jangu ko waɗi ko watti tippade kon e ndeɗo qur'anare meɗen teddude e hoore nelaɗo meɗen on muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ndeɗo qur'anare en marde ɗeɗo ayeje guluji jeego e ko fawi allahu subhanahu wa ta'ala ko o atti yamirde nelaɗo alayhi salatu wassalam ko jangugol ko atti ɓe wiide ko iqra jangu jonnon ko honno an neɗɗo on faalirteɗa malede wi'irta wonde a jokkay nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗa faala wonde e maɓɓe e lawol gotol immidoyodeɗa e maɓɓe immodoya e maɓɓe yawmal qiyama wirnidoyeda e maɓɓe ka nder aljannaji tawa konko kamɓe ɓe fuɗɗorno an e nder gurdam maɗa ɗan fof hiɗa sali ɗum ɗon hiɗa miiji hiɗa fiɓi ka ɓernde ma an sattata ha ɗetta deftere yaha ɓattoɗa jannowo wiya andinan ko honno mi rewirta allahu ha mi hewtoya ka makko kanko subhanahu wa ta'ala ta ko mi hisuɗum wannon enen mo naaɗi ɗeɗo mofte ɗe wuruɗen e muɗum hande o taway ko mofte ɗe tawata allahu azza wa jalla moftali yawtuɗi ɗin fuu heɓaki mofte hay e goto ɗi allahu newinani laawi ɗaɓɓugol gandal ha hewtiti ɗeɗo mofte ɗe wonɗen e muɗum ni ko wona noon zamanuji ɗi tawata ko zamanuji islamu ɗin fop majji mana zamanuji mofte islamu ɗin fuu oɗo zamanu meɗen ko zamanu mo tawata joomi meɗen no waɗani en laawi raɓɓiɗuɗi laawi newiɗi no neɗɗanke on heɓira gandal ko waɗanano zamanuji ɗi tawata ko yawtuɗi ɗi kono ɗum e ɗum muɗum sen taskike tariha on en taway ɓenɗon ko wonno wakkilade ɓe yango fi andinagol kaɗo dina no ɓuri mawnude enen hande ko wonɗen e wadde ko waɗi kamɓe neɗɗanke o iwayno e leydi o yaha e leydi fi hadis nelaɗo alayhi salatu wassalamu goto bet tawa an a joɗoto ka maɗa iwa kama yaha ka makiti sodoya ɗon deftere wotere nde tawata hinde jogitani ma ɓuri hadisaje wulure nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kamɓe noon tawa neɗɗo hari fii o heɓu on hadise goto pet tawanaɗen hadisaje wulure ɗon o eggay e saare o yaha e saare ma o egga wuren e leydi o yaha e leydi goo fi ɗum ɗon en andi sahabajo nelaɗon alayhi salatu wassalam jabir ibni abdillah ɓeɗo ko sahabaɓe ɓe tawata ɓe jeeya e sahabaɓe ɓurɓe fillade ɓen immorde nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe jabir ibni abdillahi fillama e maɓɓe wonde ɓe humpitino neɗɗo goto no sham on ɗon neɗɗanke himo jogiti hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe jabir ibni abdillah ko wonduɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ha nelaɗo on feƴƴini ko on ɗum ɓe waɗi fewdo ɓe humpiti ɗum ɗon tawi on ɗon neɗɗanke hewtoygol ka o yahata ɗon ɓe ala feere muɗum ɓe wi kamɓe jabir ɓe faggiti ɓe ɗaɓɓi ha ɓe heɓi coggu mbaɗɗateri ɓe soodi mbaɗɗateri nin ɓe darni ɓe faggiti ha ɓe heɓi kamɓe jabir ibni abdillahi coggu jooɓa ko ɓe wawata yoɓade kon ha ɓe hewtoya ka on non kamɓe jabir ibni abdillah ɓe makali min mi wondi e nelaɗon alayhi salatu wassalamu ha ɓe feƴƴini komi ƴetti e jungo maɓɓe koye yonilan walla madina kam mi woni ɗo hay joni wondiɓɓe maɓɓe no ɗon miɗo wawi ƴettude e jungo ɓen ɗo yonayla balɓe waɗɗi ndiɗo mbaɗɗateri maɓɓe ɓe nangi lawol maɓɓe ɓe eggi madina ɓe seeni ha ɓe hewtoy sham ɓe landi ha ɓe humpiti ka oɗo gorko woni ɓe ari ɓe tawi mo kanko neɗɗanke on ɓe salmini o salmiti o landi ko hommo ɓe maaki ko min jabir ibni abdillah jabir ɓiɗɗo abdullah sahabiyu rasuli sallllahu alayhi wa sallam wondiɗɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam oɗo gorko o landi jabir o wi ko honɗum itti on madina addi on ha ka an ɗo sham ɗo kamɓe jabir ɓe maaki wonde sami'tu anna indaka hadithan min rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama
wa ana akrahu an amuta walam a'rif bihi. ɓe maaki mi nani wondema hiɗa mari hadis nelaɗo alayhi salatu wassalamu mo annduɗa. joni noon min komi neɗɗanke mo tawata miɗo añi yomi maayo, bi maana yomi nanu inde goɗɗo annduɗo maako nelaɗo alayhi salatu wassalam, tawale on ɗon ko andi kon no gasa mi annda ɗum ɗon, mi maaya mi tawoya nelaɗo alayhi salatu wassalamu tawa mi tawoyali on ɗon neɗɗanke mi andini on hadise mo andi ndare men no gerdeno iwaynoɓe e saare yaha e saari, iwa e leydi yaha e leydi. enen hannde a jooɗoto ɗo bal téléphone ma hay a yata hay a suudoyta deftere nden ka saare. téléphone maɗa on hannde a sooday ɗo connexion seeɗani daroɗa ɗo tippina ɗo defte ɗe tawata ko defte temeɗɗe defte dolle tawa makuji nelaɗo alayhi salatu wassalam no heewi tewe mum, tawa karmokoɓe moɓɓe ɗen defte ɗon e zamanuji yawtuɗi ɗin ɓen ɓe yanganiɗo ɗum duuɓi woɓɓe yanganino kañum ɗen defte ɗon terlen duuɓi 10, woɓɓe yangi ɓuri duuɓi 10 tawa hiɓe yangade fiɗen ɗon an ara jooɗoɗa ɗo yo innede leer goto tawa tippini ɗum ɗon fof woni ka nder téléphone ma. hene no hiɗen sikkude nde ɗo neware, en sikku nde ɗo feƴƴiray ni aɗo e yawmal qiyamati ara allahu landitaki en finu la. allahu subhanahu wa ta'ala o wi en wonde yawmal qiyamati en landitoyte fi nemaji ɗi o nemini e hoore meɗen ɗe. thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. o wi ande de ñalande dargal kala nema ko allahu nemini on o landitoyto on fi ɗum ɗo yawmal qiyama. ɗe gite ɗe o nemin ma ɗon ɗe o landoytoma fiiɗe yawmal qiyama. hi mi okkunoma gite, mi taguno ɗuɗuɓe ɓen mi waɗananoɓe gite, an mi waɗanima ɗe ala yoɓude facture majje ka gurnam maɗa hari, ɗe a sooda ɗe hay hunde a waɗanalan fiyo mi jonnene ɓami jonnima ɗe mi yamirma ya darirɗe goɗɗungo, mi haɗuma kadi darirgolɗe goɗɗungo. hi ko honɗum wannoɗa? si hunduko kon fuɗɗike wowlude ko ɓoyli, kanko allah azza wa jalla o soka hunduko kon gite ɗen fuɗɗo jantade ko ɗe daari kon fuu. ko wana noon ɗiɗo noppi maɗa kanko subhanahu wa ta'ala hokkima ɗum. an si tawi a anda nafoore ɗiɗo noppi, no woodi woɓɓe goɓe tawata ewnoto dow haronkaɓe nanata, balko ya eɓɓu piiji ɗin fof ɓe ndaara ɓe yiya ɓe anda ko ɗum falɗa. angi mo waɗanma ɗiɗo noppi ananayi ɗiɗo hitoji, kanko subhanahu wa ta'ala o neminima oɗo nema imo yamirma ɗi ya jentorɗi goɗɗum, mo haɗuma ɗi jentorgol ɗi goɗɗum. yawmal qiyamati si a aroyi a tawimo o landotoma hi noppi ɗi mi waɗannoma ɗin tawi miɗo ɗawno yimɓe ɗuɗuɓe majji, ɗi a sodanaɗi carte recharge, ɗi a wattanaɗi batiri, ɗi a chargeaɗi ka courant, ɗi a sooda ɗi e jungo an, a yoɓa hay e hunde ko min itti e moƴƴere am mi waɗanma ɗi, mi wi jentorɗi hunde kaari wata jentorɗi hunde kaari, ko honɗum waɗirnoɗa ɗi. si hunduko kon fuɗɗike fenne, kanko joni men o udda ko noppi ɗin janto ko ɗi jenti ko dendanigal mum. ko ni tere maɗa ɗen ɗe dendanigal majje kanko subhanahu wa ta'ala, ko ni o landi tortoɗe yawmal qiyamati. jono si tere ɗen gaynama landede alawoy e nemaji ko waɗanma kon kadi jaram ndiyan ko yarɗa, e jiji ko yarɗa, e ñameteji ko ñamuɗa, e ɓornateriji ko ɓorniɗa, e mbaɗɗateriji ɗi waɗɗiɗa, ɗum no fof ko nemaji makko kanko allah o wi o landitoyto en ɗum yawmal qiyama. pellati hiɗen seedi wonde ɗiɗo téléphone ji ko nemaji mawɗi ɗi. o waɗi addu téléphone yaltude, goɗɗo wari si windanay ɗo goɗɗo fiyoɓe humpodiro winday ɗo lettere o jonnamo ɗo yaha lebbi, oya kadi fiyo windu on lettere o artiramo kadi ɗum wona lebbi si ɓe wawa humpodirde. fatunde waɗayno ɗo yaha terle lebbi si woɓɓe goo humpitoyo. tawa ɓuren si tawi ko fatunde jom galle, tawa on ɗon o gaynanoma surrede hay rewɓe makko ɓen jawino kengu si woɓɓe goo humpito wonde kaari feƴƴini. amma hande ka wonden ɗo a daroto ɗo ɗetta téléphone ma on ɗo nodda jooɗiɗo saudiya, nodda neɗɗo mo tawata ko wonɗo saudiya, siɗa faala kadi waɗa vidéo tawa hiɗa rentimo, ɗa renti koni ɓawo makko kon himo rentuma. message on siɗa faala a windaymo ɗo e nder seconde ji tawa hewtoyimo e nder seconde ji kanko artiri jababuye makko ka lettre makko. siɗa faala kadi message on naya windu, si a wawata windude no woodi ka ɗibba wowla haala ka faalaɗa wowlude kan, siko anglais wowluɗa ko ɗum a registroto, siko français wowluɗa ko ɗum, siko arabiya wowluɗa ko ɗum, siko pular wowluɗa ko ɗum, a registro ha gasa hewtoyamo kanko neɗɗanke on hito ngon ɗo yo innede seconde ji kadi ta ɗum ɗon o jentike o jaabike makati. enen en sikku wonde ɗiɗo nemaji fof allahu azza wa jalla adda ɗiɗo e hoore meɗen, o saajina ɗiɗo e hoore meɗen, o tabintina ɗiɗo e hoore meɗen,
feƴƴirani aro e yawmal qiyamati tawa e landaka fi nun ko ɗum non sikkude gasirtano joni noon an a jonnama alaji ɗin e laawi ɗin fof fiya andukaɗo dina hiɗa jooɗi sali ɗa anni fiɗi ka ɓernde ma siko jangugol dina ɗum no walli ɗum ala e programme gonɗam maɗa ɗa joni noon ko honno an faaliraɗa rewirgol allahu subhanahu wa taala tawa kono kanko allahu o hani rewirde no onon no gasirta e misal joni jonde misal laaɓungal pos par ce que fa bil misali yattadihu l maqal neɗɗanke mo tawata ko faalaɗo yaade ha o hewtoya ka saare ka makiti laɓe joni himo iwde ɗo o yaha ɗon kono kanko neɗɗanke on ha hande o meeɗa yawde ka makiti laɓe ɗo ene landodiren oɗo neɗɗo o immoto tun kanko e hoore makko o yaha o landotako hay e goto walla o tefay ma o ɗaɓɓa ɗowtowo ha o hewtoya ka o yahata no o gotele piiji ɗiɗi ka ko imma o ɗaɓɓa ɗowtowo mo enna mi anda may yaade o wakkilo on ɗon ko ɓuri on duuɓi wo ko ɓuri on duuɓi ko ɓuri on jawdi wo ko ɓuri on jawdi ko ɓuri on coñci laaɓudi o ko ɓuri on coñci laaɓuni si on ɗo wimo rewren kanano ɗo ko ɗon o jokkirta si o wi naatiren ka ñaamo ɗo ko ɗon o jokkirta ko ɗon ɓe yahata ha on hewtinoyamo ka makiti ɗo o jaɓay ɗum maɗum o landoɓe tindinamo so yo heɓali ɗowtowo mo ha o hewtoya kono amma sengo kaɗo diina on tigi daro inna tum wonde kaka nder diina min mi jibina o wiyatade joni ko e nder saare laɓe nden ɗo ɓe mana e nder ɗiɗo koɗoli woni ko mi jibina mi wawa yaade ha mi hewtoya ka saare ara o ɗaɓɓali ɗowtowo kono diina kam woyna ko e nder kaɗo mi jibina tawa himo fiɓi kadi hay e goto hollatamo ko honno kaɗo gerde sinelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe yiɗede ka joomi meɗen kamɓe wonde almami men allahu ɗaɓɓaniɓe kamum woni jibrilu alayhi salatu wassalam allahu allamahu shadidul quwa ko janniɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko sayyidina jibril ɓe jangi e juuɗe sayyidina jibril fi kaɗo dina e nder duuɓi 23 hiɓe jangude ɓe duɗade e jungo sayyidina jibril enen noon goɗɗo ara ɗo kanko o miijo o fiɓa ka ɓernde makko wonde o jangata kaɗo dina ko ni o rewirta allah subhanahu wa taala oɗo ko honto oɗo tanƴina o hawra e sawaba honto da gollude ko anda ko ɗum abdullahi oɗo umar ibn abdul aziz ɓe maaki rahimahullah ɓe maaki man abada allah bi gayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu ɓe maaki kala neɗɗo rewirɗo allah subhanahu wa taala ko halda e gandal yo andu kanko neɗɗanke ko o wonɗo e bonnude ko ɓurata ko o moƴƴinta ko o bonnata ko ɓura e mawnude ko o moƴƴinta ko par ce que o hortotoni o waɗa o ñamba si o yiɓeɗa waɗi o waɗa maɗum o jooɗo o miijito ka haqqille makko ha o wiya ni no labirani ni no fotiri ni simi warrini weltinayi allah on o waɗa hawnaki noon hara konko labaka haqqille makko foti ka ɓernde makko ɗon tawa ko ɗum ɗon ɓuri kanude ko ɗum ɗon ɓuri ñiddude ka allah subhanahu wa taala oɗum waɗi neɗɗo on al insanu bi hajatin ila al ilm ɗum karmo koɓɓe ɓe maaki wonde al ilmu ko hayatul qalbi ko wiyete gandal kon ko ɗum woni gurdam ɓernde neɗɗanke ko ɗum woni gurdam ɓerɗe neɗɗanke yomi meɗen tabaraka wa taala o yamiri e wonde yen ɗaɓɓungal ɗo gandal o holli e wonde diina makko kanko diina gandal nelaano alayhi salatu wassalam jomi meɗen tigi wiɓe an tigi e hoore ma sa noddira e noddir ko men tippini e hoore ma allahu azza wa jalla o wi nelaano on sallallahu alayhi wa sallam o wi qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani ma kamɓe kon ɗo woni laawol angol ko ngol ɗo woni komi rewirta allah subhanahu wa ta'ala min e kala on neɗɗanke mo tawata ko jokkuɗo lam ayi ko ngol ɗo laawol min noddude hoore muɗum tawa kadi koye hoore gandal e dalil hoore gandal e dalil ibnu adama ko hato jiɗɗo e gandal ko gandal ngal woni ndayko si tawi en janngali en moƴƴatake en moƴƴata e moƴƴirtake nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaka ni en hadis wonɗo ka sahihul bukhari hadis ittaɗo e muawiya bal hadis wonɗo ka sahihain hadis ittaɗo e muawiya ibne abi sufyan radiyallahu anhuma ɓe maaki man yuridi llahu bihi hayran yufaqihu fi ddin ɓe maaki kala neɗɗanke mo tawata allahu subhanahu wa ta'ala no faandanimo moƴƴere allahu azza wa jalla o faaminaymo e kaaɗo diina kala mo allahu faalana peewal kala mo allahu faalana aljanna
kala mo allahu faala daɗude yiite kanko allahu subhanahu wa taala o andinayi on tigi kaaɗo diina ko ɗum woni alamande nde si tawi allahu faalanama mo moƴƴere udditante dambugal no andira kaaɗo diina ɗon siɓe makani en ka hadis abi darda sifa makko no itta abi hurairata radiallahu anhu ɓe maaki wonne man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahala allahu bihi tariqan ila aljanna ɓe maaki kala neɗɗo naatuɗo e laawol ngol o woni rewirde allahu subhanahu wa taala o ɗetti kanko neɗɗanken hoore makko ari o hunike karamokojo fii yo on hollumo laawol ngol o yarata ngol ka joomi makko yo on tindinmo ko honno allahu o rewirte tawa ko karamokojo annduɗo no allahu o rewirte nelaɗo maake alayhi salatu wassalam allahu udditanemo laawol ɗon o newinanamo ha kanko neɗɗon o yettoyo ka aljannaji ha o yettoyo ka aljannaji ko waɗi kala neɗɗo landiɗo o yiyay laawol ngol kono kala neɗɗo deƴƴuɗo o sali landade a shakka o majjay laawol ngol o majjay laawol ngol neɗɗo wonɗo e yaade o annaka o yaata ɗon ida sa'ala ihtada si tawi o landike o feeway waɗi o hollete ka o fokkiti ɗum kono si tawi kanko neɗɗanke on kaffa o haɗitike kanko neɗɗon o jogitike hoore makko e landagol o mawnintinike e ɗum ɗon waktafa bi nafsihi dalla ani tariq si tawi o yondinori hoore makko o yondinori haqqille makko raɓɓiɗude ɗen la shakka o majja e laawol sikke ala o majja e laawol idan haray no waɗɗi en janngugol kaaɗo diina anden ko honno rewirten allah no jeeya noon e ɓurɓe salade andinagol kaaɗo diina hannde ɓeɗo sukaaɓe wuridaɓe e ɗeɗo mofti hannde ko ɓuri heewude kon hannde e sukaaɓe ɓen kala neɗɗo mo tawata o heɓi duuɓi 12 13 hannde kadi haqqille makko nen ko woni ko honno mi hewtiroyta leydi porto ɗum noon mi reway ka weeyo mi reway ka ndiyam mi reway ka leydi noone no mi rewirta wo komi maayay ma mi yawtay mi hewtoyata ɓurɓe ɗudde ɓen e sukaɓɓen hannde ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo joni ɓe annda nelaɗo alayhi salatu wassalam sakko ɓe nandindino e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe annda sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam sakko ɓe nandindino e ɓen ɗo kono hiɓe andi heferaɓe ɓen ɓeɗo yimayɓe américain ɓe yimayɓe français ɓe ko nandi sifa ɗum rewɓe maɓɓe e worɓe maɓɓe e ɓeɗo dampayɓe ballon ɓeɗo hiɓe andi ɓeɗo hattirde andugol ɓe wolante kaari ko hitande honde o jibina koye leydi honde o jibina koye saare honde o jibina nen makko ko honno wiyete ben makko ko honno wiyete nen makko e ben makko ko ɓiɓɓe jelo mari ko saayi hon bo fuɗɗi dampude ballon ko honto e honto o suwi ko honno on hay biiji ɗi o markiɗi gila o fuɗɗi suude tawa ɗum ɗo fu no ka koye maɓɓe heɓe jooɗoɗi ɗum kono sa landike ɓe a wi haala nanɗon makuji nelaɗo alayhi salatu wassalam o ɗiɗi pet par ce que ko a julɗo a wiyay wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o anda la yadri o anda si a wi'imo wonde hompitan sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tato o anda gasa innama imam maliki ta ko ɓurno moƴƴude ko yo deƴƴu sa innimo haalanan inde annabaɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓe jowo o gasa innama annabi abu hurayra ta ko ɓurnomo moƴƴande ko yo deƴƴu hande ko yoɗo zaman wuruɗen en fof ɗen renti ɗum wallahi en fopi ɗen wudditi gite eɗen renti ɗum ko hande yi'ata suka cellen ɓellen julɗo tawa ismuhu ismun jamil inde makko nden ko inde laɓande ko imma ko abdoullahi o wiyete ma ko abdourahman ma ko abdourrahim ma ɗum ko usman ma ko aboubacre ma ko omar sifa ɗe ɗo inde asma jamila jiddan kono tawa oɗo heɓi duuɓi 15 duuɓi 20 oɗo o anda hay jusu amma o jaaki na hon jagol udditanmo joni jusu amma yo jangane o wata jangude nono hulɓini ande a yiyay suka julɗo marɗo duuɓi 15 ta o anda huruful hijaiya hurufaji arabu ɗen 27 tawa o andaɗe no heɓi tew fadlan no ya landomo ko honno joni goɗɗo salligorto ko honɗi woni fariddaji ɗin ka salligi ko honɗi woni faridda e sunnaji ɗin ka salligi ko honɗi woni firtayɗi salligi ɗin o anda ko honɗi woni fariddaji ɗin ka julde bal ko honɗi woni shartiji julde nden fariddaji ɗin ka julde sunnaji ɗin walla waɗɗiɗi ɗin ka julde artoya e sunnaji ɗin tippoyoɗa e bonnayɗi julde nden tawa o anda si goɗɗo falji ka nder julde makko ko honno o wattirta tawa o anda ande ɗe jarri wona sifa ɓeɗo sukaɓe kam kono sen detti ara nun en tawayno sukaɓe ɓen kamɓe aranɓe ɓen ko ɓen daranino kaɗo dina
ko ɓe fillani e nde hadisaje ɓase ndetti Abdullah ibn Abbas sahabajo mo tawata fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴinayno har ibn Abbas ɓurnali duuɓi 15 kono ɓe inni hadisaje ko hunjino ko hadisaje ɗe andanɗa hoore maɗa ko hadisaje wulure kañum may temeɗɗe jeego hay kon ko sappo e joyi si ɗuuɗi ha mo marno hadisaje wulure e ko fayi ka hoore makko ɗum ɗon kadi ko ɓanelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe feƴƴini fewno ɓe feƴƴini hari mo jogii waɗum ɗon joni ko ɗetti kon e jungo sahabaɓe luttuɓe ɓen allahu alam ittiri muɗum allahu andu ittiri muɗum Anas ibni Malikin kamɓe e hoore maɓɓe ko duuɓi 4 ɓe marno fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam seeni Madina ɓe wondi e nelaɗon alayhi salatu wassalam duuɓi 10 woni duuɓi 14 duuɓi 10 ɓe wondi e nelaɗon alayhi salatu wassalam fewno nelaɗo on feƴƴinta alayhi salatu wassalam ko duuɓi 14 Anas marno kermo ko ɓen ɓe maaki ɓe marno hadisaje guluuji 2 e ko fawi hay kon ko duuɓi 14 jon non an e min e oɗa koyenen e ɓeɗo darodoyto yawmal qiyamati innen ko faalaɗen ko aljanna gooto ko faalaɗen daɗude ko lette goote tanjini dey en hersoye daroyagol yeeso ɓeɗo ka ɓay kon ko duuɓi 14 si on jiki hadisaje guluuji 2 e ko fawi a heɗo goɗɗo heɓa ɗo duuɓi 40 tawa haydi 10 wala 40 duuɓi tawa wala haddi 10 ko ɗum ɗon addi ɗum ko ɓahay ngala hakkil wallahi na ɗum ɗe mari hakkil ko salare na piiji 2 innugol mi ala tan waktu on no raɓɓiɗi ko ala tan wo ko ala tan hiɗa jokki fi gurdam maɗa ka jokka par ce que enen ɗo goɗɗo si tawi hawri tan makko so heɓimo tan o feccanaymo woni fi aduna makko ha o lanna si lutti dina kan heɓa geɓal si luttali o innama aɗon onti ala tan kono innugol joni mi feccan dina kan taw ka ɗetta geɓal makka on tuma noon mi ndara gurdam nan ɗetta geɓal mum ngal innuno no fanni yimɓe waɗeɓe ɗum ka o fi on honnon salaniɗen janngugol ka dina e ko ɗum ɗon jiɓinimmi ko honnon sukaɓe ɓen hande salani janngugol ka dina parce que ɗo suka no janga ɗo l'école o janga ɗo informatique o anda ɗo fi ordinateur o moɗo ya leydi porto o janga ha ta ko société ji jani portoɓe ɓe woni mo ɗettude tale koye fulawawo mo ewno ko ɓe woni mo ɗettude golle ɗo e makko e yi jaka ɓa o wakkilike fi ɗon e yi ka o yettoyi ɗon joni ko fi on ɗum diina kan ɗum ɗon hiɗen sali lara tawa mawɓe ɓen tigi ko ɗum ɓe holli pay koye min ko ɓuri mi himmude ko si a wona e préfet ko ɓuri mi himmude ko si a wona e ministre ko ɓuri mi himmude ko si a wona e gouverneur ko ɓuri mi himmude ko si a heɓa e martaba hunde kaari ka sengo aduna ko ɗum waɗi si on tigi ɗetta e ɓiɗɗo makko o ukka mo e fiyakuuji aduna ɗin tun sengo diina kan ɗum ɗon haaju makko ala ɗum ɗo ko tana jon galle kala yo anndu deyi ɓiɓɓe ɓe wonɗa jiidaɗe ɓe fof sa gada jiiɗo fof gata no foti no weli kono ɓeeɗo fof yawmal qiyamati allahu darnayɓe o darnama gila e sonnaɓe ma ɓe wenna hi ko ammi halfinnoɓe joni haalano ko honɗum e honɗum wannoɗa fiyoɓe rewa ala ka dogira nano ala ka dogira ñaamo ñande tawi sa yii biro ma ko ya dogu si kamɓe ɓe yima koye ɓe dogu si a yii baben ma ko ya dogu si kamɓe ɓe yima ko ya dogu ko pelletle hiɗen felliti ngal ɗo ñallal laatoyto kano waɗi men sikkitiɗum ala yo noon nden ñanden a darnoyte an jon galle ɗen a jombuno rewɓe tato naatuɗa ga galle ma kala mo wowlanɗa sali hoɗo ngon fof anda e oɗo salanike ma jon noon ɓe heɗoɓe salanino allahu on ko honɗum wannoɗa ko lawol ngol hollunoɗa ɓe ko honɗum toppitinoɗa fiyoɓe feewu on ɗo fof a wowlanoye ɗum allahu yawmal qiyama an kadi ɓiɗɗo on ñande helli faɗa gila nden ñanden si a immintoyama yawmal qiyamati a darnama yeeso allahu on a jantantomo ko honno gurdam maɗan feƴƴiri par ce que o lanndotoma ɗum mi tagunoma mi waɗanma hunde kaali mi wurnuma heɓuɗa duuɓi hasaba nangal ko honɗum woni ko wannoɗa e kaɗoɗi inan hunde aranere nden ko kaɗo ko andugol kaɗo diina islam ko be jange se jangali gasata islam no sali ko wiyete ko majjere jaɓata sa andali a wata rewde allah subhanahu wa taala ɗon noon feƴƴanta goɗɗo duuɓi maɗin koɗi towi feƴƴantama jangugol se nelano alayhi salatu wassalam mbaɓe nelama no sahabaɓe duuɓi ɓe garayno janga e jungo maɓɓe lawata few lawata ko gandal ngal tanke hiɗa woni neɗɗo marɗo hakkil hiɗe selli ken a yahay jahannama anda ko honɗum waɗɗima ɗuɗugol e hedde joni ma
kon ɗum waɗɗima fiɓugol e hedde malaikaɓe kon ɗum waɗɗima fiɓugol e hedde defte ɗe kon ɗum waɗɗima fiɓugol hedde nelaɓe ɓe kon ɗum waɗɗima fiɓugol e fi yawmal qiyama kon ɗum waɗɗima e fiɓugol e fi koddoriyema e kala ko lutti kon e findeji ɗin e ko nandi e mum e dewe ɗen anda ɗum ɗo fof anda ko honno rewirtama kanko subhanahu wa ta'ala idan ɗum ɗo ko ɗum woni hunde aranere nden si neɗɗo malete andugol makko taw ko ɗum o wiya yo waɗu ko ɗum wiya yo accu aɗa wawata wadde ko a anda ko ɗum wiyaɗa ya waɗ a wawata wadde accude ko a anda ko ɗum wiyaɗa ya accu konko wiyaɗa ya waɗ ɗon kadi ko honno warrete a anda ɗum a wawata wadde e kanon golletirgol ɗon ɗum ala amalu salih jonno mbawa sennidiri andi ko ɗum ɗo allahu yamiri ko ɗum ɗo kanko allahu o haɗi etoɗa kadi hattirde etagol waɗa ko o yamiri kon woɗɗitoɗa kanko subhanahu wa ta'ala ko o haɗi ko waɗi gandal ngal tu yonata neɗɗo ko o jangi o ko o jangi masalan o jangi ɗo fii ko honno cuuɗi darnirte ko ingénieur ju molanaɗo o heɓi kaydi aduna on fof qirritanike mo ɗum o ɗetti kaydiji ɗin o yewoki ka valise makko o jooɗike ka makko o fanki buɗe yimɓe ngaɗa e lamɗomo kaari ko honno wayi miɗo mari ɗo santi o ena o mi alatam oɗo gandal makko ngal ko gandal barki ka ko gandal kuddi ka si neɗɗo kadi jangi kaɗo dina ha gasi o andi ko honno allahu subhanahu wa ta'ala yamiri mo andi le pellet ko waɗugol yamiraɗi on noon ɗin woɗɗito haɗaɗi on noon ɗin ko ɗum hewtinoytamo ka makko tawa himo hisi ko neɗɗo arɗo e jam si tawi o andi ɗum no ha gasi o salike o darike tewagol pisgol lalundiɗi ɗin oɗo ko neɗɗo mo tataw heɓali nafoore gandal makko ngal waɗi gollitirgol gandal ngal karmo koɓɓen ɓe maaki wonde ko ɗum woni dimɗe gandal ngal al amalu bil ilmi ɓe maaki huwa thimarul ilmi gollitirgol gandal ngal ko ɗum ɗo woni dimɗe gandal ngal neɗɗanke on si tawi hawri o jangi ko fi o gollitir ko ɗum allah subhanahu wa ta'ala yamir kanko allah o wi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dini lhaqqi liyudhhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahida o wi kanko neliri nelaɗo makko alayhi salatu wassalamu gandal moƴƴal gandal ngal tawata ko nafaygal ngal e ɗeɗo golle moƴƴe si on tigi andi gandal ngal ha gasi o golla golle moƴƴe ko waɗi si tawi o andi o gollali o nanda e feddeji goo ɗum noon ko ɓeeɗo karmo koɓen ɓe maki wonde ilmun bila amalin ko tariqatul yahud ɓe wi amalun bila ilmin ko tariqatul nasara ilmun wa amalun bila sidqin ko tariqatul munafiqin ilmun wa amalun wa sidqun ko tariqatu ahli alhadithi ahli sunnati wal jamaa ɓe maki si neɗɗanke on heɓi gandal o jangi ha fo qirritike kaari ko gandu kono o gollitirali ɓe wi o seli laawol ngol nelaɗon alayhi salatu wassalam addingol o jokki laawol yahud parce ko ɓen andira heɓugol gande ɗin ha gasa salo gollitirde ɗum le jomi men no ñiddini ɗum mo kanini ɗum ko waɗi o waɗi misal ɓen ɗo ngal nokkugo misal babba o jonni ɓe misal nokkugo misal bareeru kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi mathalu alladhina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka mathali lhimari yahmilu asfara o wi misal ɓeɗo ɓe tawata okkiɓe gande tawrat ɓe sali gollitirde gande ko ɓe okka ko jomi mi wi misal ɓe no waywana misal mbabba mba tawata ko mbabba rondima ko andanɗa hoore maɗa ko keyeji ko naforeji ko ngaluji molana mbabba rondayma ɗo euro rondamba dollar rondamba sefa rondamba kange rondamba haalisi watta ɗon jaman mbabba no andi nafoore konko rondi ɗum anda jomi mi wi kala kadi rondaɗo gandal o faami islamu ha gasi o sali gollitirde ko ni alhaali makko way ko ni alhaali makko way nokkugo jonni on tigi misal bareeru masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas misal makko ngal no way wono misal bareeru jomi mi wi si tawi bareeru ndu a soggindu a doginindu si ndu dogi ha ndu lahay ndu yaltina ɗengal ngal ndu laafa si hacciɗu kadi ka ley ɗowɗi tawa fawali ndu hay e hunde aray tawa hindu yaltini ɗengal ngal ɗon kadi hindu laha ronduɗa ndu golle ndu lahay accuɗa ndu noon ndu lahay oɗo kadi jonnuɗamo gandal o majjay accuɗamo e majjere nde ngo lutta e mayre ko noon naforne on to naforne woni enan ɓe maki wonde ilmun bila amalin ko tariqatul yahud ɓe maki wonde amalun bila ilmin ko tariqati nasara
jogitagol tun kadi naatugol tun e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tawatte faali andali ko honno o rewirte ko honno o yamiri ko honno o haɗi o yamiri kon ko honno warrete ko haɗi kon ko honno accirte ɓe maki ɗum ko laawol nasara ko ɓen andiraɗum kamɓe andiraɗum naata tun e rewgol Allahu e hoore majjere ko waɗi ɓe raɗino annabajo maɓɓe on law ɓe faalamo warde Allah azza wa jalla ƴewni annabi Isa o acci ɓe e majjere nde ɓe lutti hande kadi e majjere ɓe wayli kadi deftere nde annabi Isa acci e mayre ɓe haɓɓiti noon joni ɓe rewaymo kanko Allahu ɓe majja noon laawol ngol ɓe rewirtamo ngol mo kala e maɓɓe moƴƴina ka haqqille mum ko kamɓe yiyata wonde e duuɓi ɓe ara ɓe jooɗo ɓe naɓe satude deftere nden ɓe itta goɗɗi goo toon ɓe watta goɗɗi goo ɓe waylita goɗɗi goo ɓe jooɗoyo kadi ha neɓa ɓen kadi nano ɓeya ko wanno kon to manki joni darten ɗo goɗɗo ɓe jooɗo kadi ɓe darta ɓe sata ɓe itta goɗɗi goo ɓe watta goɗɗi goo ɓe wayla goɗɗi goo ko majjere neɗɗo si ukkike dewal Allahu jangata ko ni wayi ɓe maki noon ilmun wa amalun bila sidqin neɗɗo on andi himo gollitirde kono o gongaka ɓernde mi mana o hoolaki ko woni gollitirde ko wiigol joni on tigi no wadde si tawi ko non woniri mi mana tawi ko gonga Allahu no wooda ma tawi ko gonga yiite aljanna no woodi on tigi golli si tawi noon kadi na non woniri aray gasi ella ala kono on tigi yo wakkiloto bila sidqin kanko o hoolaki ko woni wadde ko ngo gonga na Allahu ko woni wadde ko ngo fellita ɓe maki ɗum noon ko tariqatul munafiqin kono afigi ɓen andiraɗo amɓe ɓe rewirta Allah azza wa jalla pellital ko sikke tu ɓe maki noon wonde ilmun wa amalun maa sidqin ko ɗum woni tariqatu ahli lhadith yimɓe ñentimɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu kamɓe ɓe hawtindirayɗi tatinno ɓe jangay ɓe anda ɓe gollitira kadi ko ɓe jangi kon ha gasa yeeso ɗum noon tawa kadi konko ɓe woni e gollirde koye hoore pellital ɓe woni e warrude ɗum idan haray yen andu wonde golle moƴƴe ɗen no ɗon gandal ngal to yonota ɗum jomi meɗen o wi illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr fewno o wondi kanko tabaraka wa taala o holli e wonde neɗɗanke fof noye hayre neɗɗanke fof no e ko wiyete kon perdi kanko jomi men o ittintini o wi illa alladina amanu wa amilu salihat siwana ɓen anduɓe ha gasi ɓe gomɗini ko ɓe andi kon ɓe golli kadi golleji moƴƴi ɗin ko ɓe neɗɗo on golla ko ɓe golla si tawi a andi julde no waɗɗi a juulali a andi korka no waɗɗi a hoorali a andi zakka no waɗɗi a zakkaki jawle maɗe a andi hajju no waɗɗi a heɓi feere mum a waɗali a andi zina no harmi a ukkike mum a andi shirku no harmi a mutoyi e mum a andi sincugol kadina no harmi a yehi a ukkike ɗiɗo onto nafoore gandal ma ngal on ala ko be golla golleji moƴƴi ɗin be golla golleji moƴƴi ɗin ko ɗum joni mi wi waman yamal mithqala dharratin hayran yarahu waman yamal mithqala dharratin sharran yara kala golluɗo yiru abbere zarra moƴƴere o tawoye kono ko si a golli si a gollali ko hono o wi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha kala golluɗo ko moƴƴi ko hoore makko o gollata kala bonnuɗo kadi ko hoore makko yiltoto o wi laha ma kasabat wa alayha ma kasabat no wodani wonkikin ko ki golli kon ko moƴƴi no wodani ki kadi kala no wodi e dow makki kadi yani yanoya e hoore makki kala ko ki faggiti ko gol o wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha o wi kala fewuɗo ko hoore makko o fewani kala ɓoyliɗo kadi ko ɓoyli kon koye hoore makko aroyta na goɗɗo goode si a golliɗo falɗa gollude a yiɗo goɗɗo fiyimo haɗuma bone a yimo a wi a ittotomo moni a waɗi on bone ɗon na kanko wonɗa lorrude ko hoore ma wonɗa lorrude ko waɗi on bone ñande tana makko on saƴoyta na hoore makko saƴata koye hoore ma woni ko saƴata ko be on tigi golla ko be on tigi on o golla golle ɗen e andi yimɓe ɗuɗuɓe men minototumɓe daroɓe inna wonde heyi si joomi meɗen windino falawhil mahfuz wonde ko aljanna yaata ko toye yaata golluɗa golla si on windino kadi ko yiite yaata ko toye yaata golluɗa golla sahabaɓe mbanelano alayhi salatu wassalamu makanine wonde ma neɗɗanke kala neɗɗanke Allah subhanahu wa ta'ala no windi ko honto wonoyta werde makko nden kanko neɗɗo o yawmal qiyama kamɓe sahabaɓe ɓe landinelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki hin non joni emin joɗota ko men habbo non konko winda ɗon ko waɗi ko be laato
nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaka ano waɗeno ko ɓe maakuno ko i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu ɓe maaki golle ko waɗi gooto kala e mum si immike gollugol allahu newinanaymo ko tagira kon fi muɗum ɓe jawɗanoke tum ɓe maaki kullun muyassaru lima khuliqa lah ɓe maaki i'malu golle en fo yiɗen ande en fo yiɗen felliti wonde arsikaji meɗen ɗin no windaka lawhil mahfuz ka en fo ɗen hooli arsikaji ko heɓeten ko windama kono est ce que ɗum haɗi e yaltugol ɗaɓɓoye arsike haɗali en si weeti bimɓe yahay goto kala immoto yaha lawol ngol o yata e muɗum ngol o hendo arsike ma ko mo arta idan neɗɗanke on kadi yo immo o golla so annike wonde koko moƴƴi woni ko o gollata bi idnillahi tabaraka wa taala allahu ni nanaymo gollugol ko moƴƴi kon si tawi noon kanko neɗɗon o yi pewol ngal o salike ɗum ɗum o teke paso ukkike moƴƴere nden si joomi meɗen majjinimo o toñamo hay e hunde si joomi meɗen o waɗi kanko oɗo neɗɗanke o ukkike oɗo bone aray kanko neɗɗanke on allah azza wa jalla toñalimo hay e hunde idan noon hanani goto kala e meɗen ka o immo kanko neɗɗon o golla ɗiɗo golleji aray hunde tammere sakkitorore nden ko hifdu al a'mali as-salihat ko renugol golleji moƴƴi ɗin ha on tigi tawoya allahu azza wa jalla yawma alqiyama mana muɗum koyo kanko neɗɗanke on si o golli ɗiɗo golleji o eto o woɗɗito kanko neɗɗanke on kala ko bonnata ɗin golleji makko ɗon ha o tawoya allahu yawma alqiyama ɗen andi iblisu alayhi la'ana himo fiɗi anniye kanko sheytan himo wondi wonnema o majjinay tagore allahu nden tabaraka wa taala si wona yeruɓe mbe allah subhanahu wa taala hiwi mo heedimo e mum kanko sheytan e wondi ɗum e nokkeli hewɗi o wi allahu azza wa jalla la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda o wi mi wondi ko pellet mi jogoto e jiyaɓe maɗa ɓen keɓat yonaygal ngal mi yaada e mo yiite jahannam kanko sheytan o wi fabima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin o wi mi wondi ko pellet sabu koko majjinirɗalan ko ayyo joomi min kadi ɓeɗo ɓiɓɓe adama mi jooɗantoɓe e laawol maɗa fewugol ngol si ɓe ari mi majjina woɓɓe e maɓɓe mi ardana ɓe yeeso mi duña ɓe ɓe yiltitora ɓaawo tawa ɓe wonali yimɓe tinniɓe woɓɓe mi ardana ɓe hedde ɓaawo sini yiɓe wakkili ɓe tinni mi duña ɓe yeeso ɓe feƴƴintina e diina kan tawa ɓe koɓe gollata ko wona ɗum yarliɗa woɓɓe go si mi yi'iɓe pellatiɓe e laawol ngol mi ardana ɓe ka ñaamo mi duña ɓe ɓe yara nano woɓɓe mi ardana ɓe nano mi duña ɓe ɓe yara ñaamo kono pellet a tawata ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe ɓe yawmal qiyamati ko jarnuɓe ma mi etoto hattirde etagol mi majjina ɓurɓe ɗuɗude ɓen e maɓɓe yoni mi wi wa qalilun min ibadi yashkur o wi jiyaɓe amen ko seeɗaɓe jaɓata komi wiiko ko seeɗaɓe gollata komi faala o wi walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahum o wi iblisa ko sikki e maɓɓe kon o gongini ɗum e hoore maɓɓe ɓe jokki mo si wona seeɗaɓe yono sheytan mo mari noneji boyno ardanta neɗɗo no jeeya e noneji ɗi o ardanta neɗɗo on ka arande laawol taw o foofinte an neɗɗo on gollugol gollal moƴƴalngal o daro fiwata gollungal si tawi a heɓi iman a darike ha a foolimo a naati e gollugol gollal ngal kanko sheytan o innata joni ɓa kaari naati e gollal ngal mi tertomono oe kanko sheytan o ara o tawma noon kadi o eto fi ya waɗir gollal ngal yiingo ma ya waɗir gollal ngal nani fiyo ngal boni si tawi a waɗiri gollal ngal yiingo o fowtike par ce que mo andi ngal boni allah subhanahu wa taala jaɓata si tawi a golliri goɗɗum gollal moƴƴal fiyo yimɓe ɓe yi'uɓe mantama ɓe coobama allahu tabaraka wa taala ɗen ɗo golle o faalaka o wi fa'budillaha mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinul khalis allahu wi rew allahu azza wa jalla haraɗa laɓɓinanimo diina kan andu ko wodanimo kon e diina ko konko laaɓanimo kala ko laaɓanamo ta nafi makko kanko tum warra ɗum na kanko waɗana kanko allah azza wa jalla o ɓanginani e hadisul qudusi hadis abi hurairata radiyallahu anhu kanko jomiraano azza wa jalla o wi ana agna shuraka'i an shirki o wi man amila amalan ashraka fihi ma'iya gayri taraktuhu wa shirka o wi wonde min kafidete ɓen fof ko min ɓuri yondinaade kala golluɗo gollal
o kafidimmi e goɗɗo go mo faala baraji en ɗin kono mo faala mantere ka yimɓe ɓe ma mo faala geɓe aduna e muɗum allahu azza wa jalla o wi mi accidemo e ɓemɓe o kafidimmi e muɗum min mi muññoto ngal ɗon dewal geɓala ngala e makka cheytani ardante ɗo fiya waɗu yingo ma fiya waɗu nani si a okkay fiyo wiye o kaari ko dok si tawi a jokka yendam fiyoɓe innu kaari no yiɗi mo on no yiɗani yimɓe muɗum ɓe o ara o eto ɗo si tawi o wawima ɗon o fawtike mo andi gollal ngal boni ko golluɗa ɗo wona foytama yawmal qiyama si tawi kanko iblisu alayhi la'na o wawalima ɗon ka sengo laɓɓingol o tawi pelleta laɓɓinani allahu azza wa jalla o artante kadi e bange go bange hombo ya wopodir e nelaɗon alayhi salatu wassalam e gollal ngal mana muɗum ya gollu gollal ngal tawa ko gollal sincangal naada bida'aji e maggal ton gollirangal no nelaɗon ɓe gollirani alayhi salatu wassalam tele pellet nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani hadisu ittaɗo e nene men aishata radiyallahu anha ɓe maki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ɓe maki kala golluɗo gollal tawi min nelaɗo moɗon o wana non mi gollirina non mi yamirimo ko ngal laba o ko ngal laba ko ngal duuɗi o ko ngal duuɗi ko ruttetegal e makko allahu jaɓatagal idan kanko cheytane wardante gonɗon sengo kadi si tawi hawri a laawike mo e ɗum ɗo goo o foofinima e gollal ngal a laawike mo a golli o ardi fi ya waɗu nani ma yinori e muɗum a laawike mo ɗon a hisi o ardi fi ya waɗu bida e maggal a hisi a golli gollal ngal ha gasi masha Allah kanko iblisu alayhi la'na o innataɓa kaari geyningal gollude malaikaɓe windingal mi yeltike ɓawo makko o jokkitete kadi fi ya faggito golleji gono ton tawa ɗin ɗon bonnayde golle ma ɗe golluɗaɗa fu o jokkete yayaw waɗɗitoɗa piiji ɗi tawata ko yaltinayri ɗin ka islam yayaw waɗɗitoɗa shirkuji yayaw waɗɗitoɗa keferankaku yayaw waɗɗitoɗa bida'aji ɗi tawata ko yaltinayni ka islam yayaw waɗɗitoɗa nafiqankaku ko tata ko yaltinta ka islam tawa noon ko ɓuri hulɓinade kon ɓuri ɗuɗude ɗin ɗon ɗi ga andani ara waɗa ɗi ga anda tawa ɗin ɗon ko yaltiteɗi ɗi munca dendanigal golle moƴƴe ko golluɗa kon aroya yawmal qiyamati tawa hiɗa sikkude hiɗa golli ko ɗuuɗi hiɗa sikkude hiɗa marana baraji ko mawni ara tawa allah subhanahu wa ta'ala o inna golle hay e goote ardali e muɗum ɗon yon no wana toon gollete a yiltitota ko gaafi gollugol a wawata heɓɓintinade moƴƴintingol golle ɗen ɗon ɓesata onodi kanko joomi meɗen o wi man jaa bil hasanati falahu hayrun minha o wi kala arduɗo e moƴƴere o wiyali kala golluɗo moƴƴere dey ko kala golluɗo ko moƴƴi kon ka aduna o reeni moƴƴere nden ha o ari yawmal qiyamati o ardi e mayre allahu wi no wodanimo ko ɓuri moƴƴude ɗum man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha o wi kala manin neɗɗo arduɗo e gollal moƴƴal kala hara o tawimi tawi o reeningal cheytane foolali mo ha ngal boni allahu wi baraji maggal on mi sowana e mo ɗum ko ɓuri fanɗude ko laaɓiji sappo idan haray ko be etoɗen hattorde etagol wonen yimɓe ɓe tawata ko yimɓe renayɓe ɗiɗo golleji meɗen yimɓe ɓe tawata ko tabiteɓe hoore kaɗo ɗin hara ɗiɗo piiji tati siɗen faala malore ko be jogoɗen goo jangen diina kan anden ɗiɗi gollitiren kaɗo diina ta en ndaru zamanu ngun no fewndori no wi'en ɓurɓe ɗuɗude ɓe ngala gollitirde en gollitirta anden ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko yimɓe yiite ɗum tawi waɗɗum e ɗiɗi joni ɓen ko ɗum wi'en ka qur'an idan naya eɓɓo yimɓe ɓurɓe ɗuɗde ɓe gonga mo yiɗa on gollitirmo ta inno zamanu hande ngo ɓurɓe ɓen ɓuri bonde nan allahu wi wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah o wi si a jokki ɓurɓe ɗuɗde ɓen ka hoore leydi ɓe majjinte lawol ngol ko waɗi ɓurɓe ɗuɗde ɓen ko yimɓe sheytan idan neɗɗo eɓɓota koye ɓurɓe ɗuɗde ɓen ko ya ndaru gonga on jogoɗa sen jangi gollitire ta en ndaru zamanu tammun ɗum etoɗen renen golleji meɗen ɗin ha hewtoyen ka makko kanko subhanahu wa ta'ala etoɗen renen ɗin hara en gollali kala ko bonnata ɗin ɗon golleji ha tawoyen mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ande wonde ɗiɗo piiji tati koɗi ko wiyete kon daƴƴere koɗi ko wiyete kon daɗɗudi malore oɗo ɓiɗɗo adam ka gurdam aduna ɗo e ka gurdam lahara makko hada wa billahi tawfiq وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان الله ورسوله برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lawol kisal ko lawol peewal e ɓantal.